Aba ama isay nang hek tawa ama aigi thoibi kana nokliye tawda ya yam nungai wani go phelo ramani ne kari phelo ire haba ima hingsa bi chi thole yare mi mama ai bule kai mamang da so pe sire siung namasi nang hai hai ti se kem khan bi ponte nang na si position gala magadi ma harau doine ba nang hai hai bena ta position du la e maya mamang da mu una ba na ma ego satisfy ore da mama sandwich to 60% ne sem mama bane 40% du nang semuro hoi 100% sem odi feminist me on saw kan ne effort thada ba wat pe ni ko fail ore se khara kan honar magadi nang fail phodi ore ba si sim de ya ningi ko adu yare handak oigre mathang ida kan honar si pa ai aseng bagi ko mathak di yam kan hone ga ningo pa atu ko sahi duna sahi magi paisa ga mangan bagi kitang ni chaw ba nang ju ko sahi magi paisa phana mangan lam ni na adum di sabam thoi saw ga di adu khupak tu daga nang na depress ka sara ung lai ra ba wa du mi ama ore ga khupak amuk sang am dri di koi pong wai hai ni nang school ga to salu ranu na manam phubi ra ni yub thang na bagi mi sing na wathi wareng manga ba nang phelo be matang du nang karem na ra ba abe moi gi soi be yeng ga nang sidaram ba da ba khanga ba masam khoiram bani khangde manaton pak ko yaw bani khangde machin tum bani khangde nang adu sing do thok tana season ra ma thau di yu na ba nang ngang ba da ba pa ta thumok to mai khong bi am pik pani ngo khong bi do pi ga di ma gi pi here chalo ngak sanaru a technique I learned from a feminist. So how is your SSLC result?